Yani vergi digirtin. Ya bu pampol da pampol ne zaman çıkıyor? Pampor yani perej ve digirtin. Para dıgır. Bazda şanzda kağıt para iniyor, kağıt iniyor, böyle avcı ona kağıt iniyor, bu kısa kağıt iniyor bu. Bak hazır mesela yani bak hani 7 milyon var. Mesela per grand hata, per grand hata. Piyanç geldiği için düşün mesela Yani hükümet tecrübe digirtin. eri dikir hamat edilmeli. Hamat edilmeli. Kontrol digirsin, böyle kontrol digirsin. Seri hayvan bu kontrol, seri hayvan. Yani hayvan ete ziya başta digirtin. Hayvan ziya da digirtin. Hayvan. Hayvan var ya, seri hayvan bir an ne anlatıyor. Digirtin ben, ev digir ben, bazı ben bir şey, kontrol şey bu hata. Ve nada hamaşka da işte yüzüne de bir şey diyor kaçak, diyor bazı kaçak. Hayvan eve kaçak. Arayım kaçak ma bir şey ma mamur ne var. Yani bu ki hakkı nedir o. Ama bu akası Sere Meria papor digirtin. Yani vergi digirtin. pampol vergi. Seri Maria pampol diyor. Hatta kaçak ve kari mi diyor. Kerej digirtin. Kerateye tigere vergiye gibi. Vergi gördüm diyor. Ya valla demek ki o hayvan akına zedeş berva dizi dikirin de bir çiya. Kırmaz bir şey da düşün bar yek dağıt yek düşün masa mağun dikir manadış. Yani manadış humat büyüğüne. Tigay sere tedi yani. Arayın o. Peki vana dağıtın, bespa dağıtın, bespa dağıtın. Va cendirmek dağıtın, bıçı dağıtın, va mamura. Basmur, aspas yorgun dağıtın. Bespa dağıtın. Arayın baspa dağıtın. Ya araba merhaba ne mi? Masa aynı, masa pır zor bu. Vallahi her harcık dağıt. Tane dağıt, bu tane mala keda hayır, dıgırın. Ve tenehut çavet şart. Tane hoji mabır kır bu kabır ki Bine arde yani. nana masa satar bu cida mabır. Mabır bir kır bine kabır ki avsala karxeji ay ve sari bu. Hamma güçlüğün zaten böyle. Galazi ketin. Hata kami mecburi dizin. يبقوا هذا جوير الدزين وبرن خورن ولا هي بحوك محنا مشتغل ماتش. Peki apış bu arttine bu, çiya bu. Yani genime ve neptona bu, bu torba bu. Yo masa çavar bu. Çaval ki genime ve dedi bir çaval ejdi bire. Çaval ki genime ve hep ana bir ejdi bire. Hatın bir kabul kırsın şu makul çavar mı? Ana devlete, hükümete dağıtın. Hükümete dağıtın bir çuvala genime ve ekdimana ve da bir ejdi kırtın bire. Çık herhalde bir araya. Elene bu bana bir çiğne bana çıbıkın. Hamavi bu mu? Bir peyde bu ama asker peyde. Pe asker fadiydi. ليه؟ كنا بقى عماد يفكر بيقام رزق السبيع عسكر دخور Rışku sipi. ري جبر سبيع ما صار عين قلب مرن بر Allah Allah. ليه؟ نا برزو برزو ويشافير صار ذي شيء هذا وطن دمارو ده دقارين يعني تنا الكل بديا دبرنا Davar bidiyadı bir, pes bidiyadı bir, genim bidiyadı bir, udviya. مثلا مثلا حيوان ندبر حيوان Hakkı hayvan işlediler. ايه Perete tıraba, perete teşekkür. يو مثلا او تاني مرتني تشكي نام ندبر Nana pere hayvan vergiye hayvan işlediler. عريف يرجع حيوان او كاري دي كبيره متي عاي او كاري حتى كاري يقرث HSP, çeyreki, اشترى go. بزن دوار مي كذا برا وما بزن ومي ما البر ما صار ما البر بشيء ذكر البر شيء عم تشوبر يقدر حافظ تشوبر يكون قشي ما تابع ذكر البر ويري تشيرون Zaten bu gund fakir bu yani gund çiyada fakir ya bizimki de bizini uçar bizini. قومك او جنياز ادمر رشق سبيون دخور
پر زور بود پر احمد پر زور پر زور بود مثلا تشکی وری زور در دنیای ده تو نبود هم چون مثلا مجبر بادشاه هم چون دیگه قانچوشی وانتی اگه قانچوشی تین هم چون من پس یاد گفت در روان در برو حلقه مثلا واسیل کلی هم ما بیاد ایجا سردازی باید برن عسکریه هری عسکری ایجا باید برن عسکریه باید نه دانیز ایجلا مافیا ظلم یا انا باب میل عسکری بود دواد مهی حسو بود مهی حسو هنگا سرشیا بود او مختار دواد بینه پیرام ده چو خبر مدبر جیرا دگوتن دکا خواه پیرام جمعه و خبر جیرا دگوتن آخو سر مرا در باز دگو خادی دگو جنرال دوات توب دکرن به برگیا دوات دگو جنرال دگو خادی دگو بله دگو 15 سال 10 سال 15 سال دبر عسکریه جا عسکریه ندانه 15 سال دگو دبرن عسکر جا عسکریه ندانه میده انا دچون عسکریان کو عسکریان بریا کین نگیو می اویم مثلا ده خالی بابی ما ده خالی بابی ما و ده پیوار دیوالاتی اتنا هر دو جیبو چون عسکری نهاتن وقت دمک از با القرصی والکری و تایی قصر ما مر او تبونا چون بجا آب کی بابی ما اوجی چون نهات مثلا کال حسین چوبو یمنه اویا چوبو یمنه چوبو کره کی چوبو کال حسین چیه بو بری بو چیه بو کال حسین بو پیراستو بو نزار مافیا اره یمن لوه یمنی احمد بابا خود چوب احمد بابا چوبو آیری هم بجن تیاره یمنی مثلا چون عسکری شریع همه بخوب با چون یمنی روین اره گشت رویان گوهم روین گو سه هیف ما رونی بود سه هیف سه ماه برنگاه برده هاتنا گوهم پر بود یعنی امجه گوه ذکر بده گوهم حد بیان مار حد بیان مار اگر گشت برده مره گشت برده مانو مره مثلا دکانی مرسیه ماه برده به یه چر بکنه پر زوره تشکی راحت نه و یمنی نه لو اقا غزمت کر و اقا بی ولات خودی کر و بی دولت چه کر و دی سازی و نسین بی دولت یا دولت برباته اوزان چرد کو چرناکه بگشت بگشت هاتن اجبار عسکری باز دادن جندرباد هاتن ناو گنده بر عسکری باز دادن وقت مر بابش خزیر داویتی دکت دکشتن شنو بدگاه کال حسین عسکری کر کار حسین؟ نه چرکه چه عقبت شد خود مثلا دکانی